Hello, once again, welcome back to our channel. Here today we Zeme Church are having summer penalty shootout in Delhi. So here it's opening for both men and women. So here we are going to see the scenes of the day. Tukang bola Bob, tukang. Bola lagi gitu, seru ke? Angkang sweet. Angkang pegi na ball. Security. Yun ba eh.
committee as well. Why I'm standing here right now is that we want to express our gratitude and thanks to all of you. Despite all these challenges, it is very hot, scorching hot. The sun was very much difficult for all of us. However, you have your patience and manage to come and stay till this evening. So we want to thank you. I would like to specifically say that Zeme Church Delhi have been trying our best to make sure that one day we will have our own church building. Now the plot we have been raising funds like this for about 1 year already, and now we already got the plot. But how do we proceed for the construction? It is only through your support and continuous fundraising like this we will be able to manage this. So probably we're looking forward that by next 1 year or 2 years time, you will be able to see Zeme Church building, which will be in Burari. So you'll come to know in details. We will keep posting in the church as well. So even as we continue to do fundraise or any kind of activities for the cause of this Zeme Church building, please do continue to support even in the days to come. So it is our humble request from the building committee side. The first runner-up goes to 3 amigos. Right there. The penalty women winners goes to Gurugram FC. Gurugram FC. Hangsiu FC. Goes to Amy Kitchen A. The first runner-up. Runner-up goes to Yamuna Boys. They are the one who control the flat. Century man penalty shootout goes to Amy Kitchen A. They are coming from Kitchen, but very good. Về rimba ra fundraise về rimba có hoàng tiêu có mấy có tiêu có mấy sẽ răng ai bắt còn gì nữa ta ra răng này Zeme Delhi tiêu rằng ra bông sủa lúc ra tiêu bằng cái anh ấy Zeme hàng ra kỳ bông ngô đó kỳ tiêu sủa hàng gì cái này mày lấy ra penalty shootout răng anh ra này nó mày ta kêu đó ta kêu với program ra có lời beta anh ấy na tôi có target bằng cái này Zeme tiêu lời đó sao rồi tôi nói mà pelagulang mà Delhi cái hoàng mà lấy nè Zeme cái hoàng lúc ra hotel cái này cái sang mà đại mình pelu bom rồi xuống nè mình có cái tiêu sang miru nè tiêu lúc ra Zeme cái bom lúc ra tiếng gì vậy ra anh nè cái program thấu xia lấy xin mà pelagulang mà lấy xin mà người bom hàng rồi ngâm lòng màก็มารามังกันนี่Zeme kita betul saja sih kanนี่tinggi orang apa pampir sama plan apa kuda mana ni program di be ni kau orang mungkin meramda kan rangkang sang hadaringnya pelak pelu je ni ni kau kan sibra madu cita meram rangkang petu tu ada je ni kiki kan mesti ning tu ni ti dui je program nama tu ya tapi orang rah ni go hai mana hangga kecing hana je namai ayah Delhi ke bamudi tu apa je somai namai ni ki nama nama lesi kita irahang orang mah mata pira wang ma Delhi pira wang ma rakyang nama tu village council tu wang malay na Delhi Zeme kena miki te wang andu ai insai wai bamai te wai sakai bam ra bang zina te wai dele sina poza namai ani ting ri baka ka te surat te da lu tu ting ri ren di ja kete sing ma tu bam zina ani baka ke ja khalu ja ting sang da sa ni ki ko su dele bu ja ai na to ke misui ma nai ni to te bulam chai na rang le okay misui da idun na mai na chire da apo details ja apo anu go Zeme Church building ka sebe ja telo de ja an ratin ne ja pala gelak bam chai ne do nang mi chu
te sang nang lui ne te lu free ai ga city ga ni go room lu ja bam ra se te hong sang ko le a se lu su na pu ki roi de za ya nang lui go support na ni go building ja a ni fundraise te be ja ja na klok klok le ja ni church ram ga ta ro ja rang ai de a po gu ta ja success te roi de ja ya nang Delhi ga nang chu halo te ni ja ra je bam jai ni do ke jang chu treatment te chang mai jai na nang chu free na free of course ko na bam ra pe gu le te sak ru na te lu ja Sibzik na anu go te lai mak ta nga nang ni go support nang le anu go church building hang zega nang fundraise te jabam nei nga nang ni nang ni klum rin na mak ja nang ni hero do pe ngai belu nei ja apo video ga na lang me te rang se de so thank you so much nang ni na apo video ke te kai de bizik na to ke de le in ja next video ga na see you again